Uzama ukwenza imiliyoni ngosuka khona ukhokhe yojabula ngoba inhlupheko yesula niyodlula. Ungadikisi ukuthi lanzaniso uzalo bazokufaka enkulumeni on top of this bakushiya unjalo stakhe kwinto zabo wena ungabi ne-way forward wena cela kwispan sakho uhlanganisa into eyitotal and uzazi u-aimeni ubhalansisa into eyiprofile ondaba eceleni ungajampisi ube normal. Ngiyazi life inokuba nama-issues nombani unosizi lakho akekho futhi oyiphila simple. Be inspired ngodlule kukona wanqoba bazokuhleba showcase usuke wabona backbed mount just because you've done something they've got nothing to do labondaba ngabanaki usiyacula manje lona uzenza ngcono bazozuthwele if bebona uthenga imoto labo ngabanaki imoto ayisubheka isitoko danke ngi-concept challenges bezikhona.